jaba igire kanda yakwa na kando enege muwathani niende muri isherie. Definitely Hellen Muthoni ni ahubariri show ya gukunguia kuria gwa Kameme TV together na Karitei na DJ MacD. Hellen ni agikoretwo akira arumiriri ake guku social media ati ni agukorwo akijoin show eyo ya gukunguia kuria gwa Kameme TV, no tondu arakiumite kuria Inoro kuri na aria marakire na doubt kana if at all she will just be a host kwa show eno, na kuria aria maragikoretwo makiuga she's just going there for an interview kuona she's also a musician, but muthenya wo muthe ni ukiona uria agikorwa ki welcome ni Karitei na DJ MacD, na Hellen Muthoni agikorwa agiconfirm ati indeed she will be hosting this show besides Karitei na DJ MacD. No niguo Hellen agikorwa agikaribishwo kuria gwa gukunguia Kameme TV, no uria agikorwa akihumba riri show iyo, na mashabiki kuhitukira social media ni mamu congratulate na njira nene muno, na makiuga ati riu mitambo makururia mwena uyu kuona ni magikorwo makiona gwa guceto tondu ni marakoretwo makiuria kwa ihinda inene kuma riria kiumire Kameme kuria kuma riria kiumire Inoro kuria akirorete ha confirming today that she will be the host wa show eno ya gukunguia na maremekaga na Karitei na DJ MacD.